Kawei ni jingthmu jong pyrton len-shipai kalong ban wanrah jingtrei baiajan bat paidbah kylleng jaka badon len-shipai. Hakini kynti pyrton len-shipai 18 Assam Rifles ialam kai laipasan Ngut Khynnah baduna Dkhot met bat saw Ngut nonghikai na Ferrando Rehab Centre na nongbah Agartala Tripura kilawan ban Jngoh Iingshong bat office jong ulat Meghalaya bikin yar jingnang jingtip bat kinui bat yokmat jaka bathamai. Namar baulat kejela Brigadier Dr. B.D. Mishra retired Umdon Hashalong la pediang sngo bahaya kini kekenhon dong Dr. B.D.R. Tiwari Commissioner and Secretary jong ulat. La ialam kai ki kylleng ke atat jong kini keying balapin iru iki kamera terekam jong ulat. La sami kijing ai sngo bahasa akan mau highway payway naki. Kini kekenhon kan nit Jngoh ke silchar goti bat Shillong. En ialam miki shiki jaka bapau nam hakini kishnong. Pyrton len-shipai Assam Rifles kabay nadong shadong ye kijinglot hakani kijingalam Jngoh kai ye kini Khynnah.